migrant je ayang nar ni phai Bangladesh ni phai Rohingya hondi Muslim hondi Hindu hondi je phai tongnai rokno already no chini Bharat ha kotor nengoi jara tei phang tongnai rok borok already no chithi rohorjak 30 days ni bisingo 30 din ni bisingo o jara pata ni phai Bangladesh ni phai hanai tongnai no toma Muslim toma Hindu toma Rohingya khoroksa khaiye ja sai khaiye 30 din ni bisingo mar honai honai je already no chithi onkharjak haini bagui tabok jeng oro Tripura o kaisaya Assam o kaisaya Kolkata o kaisaya Gujarat o kaisaya sara Bharat ha kotor ni tabok Bangladesh ni phai kwbang mano chini oro tabok illegal migrant phai kwbang mano chini manthai chini je sokthai kwbangma manthai rokno bonchi tongoi jeng tongo haini bagui tabok jaga o Bharat Sarkar je Narendra Modi ji Amit Shah ni netritwe Gujarat rogo already ni rojagoi tongo already ni rohorjagoi tongo teibo Delhi rogo rohorjak tongo phiaba jeng tei kaisa nugo chini o Tripura haste o state government tabok jora uddog nai bonono jeng o state government o Rajya Sarkar no jeng kwbang mano jaga o Gondasora hondi Kamalpur hondi Ambasa hondi Mandai hondi Takarjola hondi jotono chini bubagrani warriors rok oro jeng kwchak kuphur kormo kwkhrang hoiyawi jeng jotono o phatani phainai no illegal immigrant rok no khlainani bagui jeng jotono rally nugui tongbai phiaba tabok jora state government kuno no samung bo tangjak haini bagui jengbo tini bwskang ni 16 tarik Monday ni sal oro jeng jotono tini YTF tei TWF tei joto Tripura sa khaiye jeng rally kotorma himbotok hingnani thangui tongo copy to SDM copy to state government copy to governor khe rohornai memorandum haini bagui jeng bwskango o thangnai ni jefro Pahalgam o jefro terrorist rok khoroksa khlai Hindu rok no kokbani o terrorist rok no tini Sindur operation honoi rajyo nini government of India borok ni je camp no dong soklaima haikhe thung state o chini Bharat ha kotoroi thung state o thung rajyo o no omono daiti ni action nanani wngthang tei bisini state government ni Rajya Sarkar no jeng omono no abedon khaiye daiti no je chini Tripura haste o bisingo hawi tongnai rok kwbang mano tabok tongo bono daiti ni investigation khaiye todonto khaiye document check khaiye proshashan nog rohowi khoroksa khlaiye khlainani bagui jeng tabok abedon khaiye chini state government Rajya Sarkar no bo haini bagui jeng bwskangni 16 tarik go chini o kotorma kaisa himbotok rally khainani thangui tongo oro jotono chini o amchaini 30 bagma ningui amchaini o angkoni borok rok jengno phaide logero phaide joraro phaide chini oro jeng tabok jotono Janajati Morcha hoiyawi Ganamukti Porishad hoiyawi phaide jeng joto Kongthai Bharat Tripura sa wngui jeng jotono o rally o samil khailaiyano tei bo baksa buksu kwbang mano khana rogo rally khainai jani ja jeng khanai illegal immigrant no jeng khlainai hinui jani ja khe je part khaiye jeng khaklaijagui tongmani phaide jeng haike khailaiyawi jeng 16 tarik o jotono khabak sa khlaiye o rally o samil khainani bagui jeng naroni social media tei omono koihoro phaide jeng bwskango rally o jotono ongshogrohon khailaijak jeng puila gathering nai kuthumnai chini Kila Tripura Motha Party Office bwskango no jeng gathering nai kuthumnai sarik ni tinta tamani jorao boni yagulo no jeng tinta tamani bisingo no jeng rally khaiye jeng Kila RT block ni oro memorandum ronai oro ni copy to SDM copy to governor copy to state government khe soknai boni yagulo ba haike sane jodi state government Rajya Sarkar jodi si kono action naya kono samung khaiya khe chini movement tei bo kotor wngui thangnai pia jeng puito khaiyo bisas khaiyo chini oro ni
state government ni tabok salogoi tangnai माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी वो दाइती न मनो इमीडिएट खाई दाइती न एक्शन ना कांके बेलाई खेने चला बेलाई खेने कहा जों गोबां मानो डेली न ससियेल मीडिया रगो जों नगो थांनाय सालनि सिगाङाव बाहायनो गुजरात प्राय 880 जना बांलादेशी मावै अलरेडी न रखलाय जागै तंजाक और कोनो डॉक्यूमेंट्स करे और बिसिङा कनै ओंखा तालिबाननि बर इंटरनेल तालिबान जे टेररिस्ट तालिबान रग बाय खोरंजाक ते 880 जना बरनि बादै बताबक इन्वेस्टिगेशन खायै तदन्त खायै नायतुकजाक तंखो तमाने ओंखा सिनिति प्राव तिनि डॉक्टर मानिक साहा तामा वानसक दंमोन जों साइमानिया पियाबा जों दाइती न अमनो आयं नारनि फाइनाय रगनो जों बरनो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार नो कबगु विशेष के सिनि डॉक्टर मानिक साहा मुख्यमंत्री जी और जगह जों गोबां आगे हिंदू तंनाय रग बरनिबो समस्या बरनिबो प्रॉब्लम ते जरा आइगेनि मुस्लिम तंनाय रगबो प्रॉब्लम ताबक फाटानि फायै आयं नारनि फायै बांलादेश नि फाइनाय बरनो बेबाग सुजुग सुबिदा नावै बेबाग न बिजनेस कट नावै बेबाग न बारक ताबक थुं जागावनो प्रशासन हयते बर कैप्चर खाइजाक बनो दाइती न तदन्त खाइनानि बागैनो जों जागा आमसायो जागा विधानसभा केन्द्रबो जों ताबक रैली खाइलायै दं स्टेट गवर्नमेंट गारै एबा बीजेपी सरकार गारै गुबुननि गोबां मा पलिटिक्स केन्द्रबो दङ बदल बरं ताले सिरिं दं समत नोटिस रहमानि तो ऑल इंडिया नि बागै और कुनु रिलीजन बसुजा गया पॉलिटिक्स बसुजा गया तो तनो अब नोटिफिकेशन हो जागो गुबुननि पार्टी केन्द्र मत ताले सिरिं दं माने जि प्रमोट बागै गया मत और जाग नोटिफिकेशन हो तामा सानना मोजां अमति प्रमोथानि सिमी काइसे नोटिफिकेशन रहर जागिया अमो ऑल इंडिया वथुंग स्टेट न डायरेक्ट होम मिनिस्टर स्वराष्ट्र मंत्री नि थेकन चिट्ठी रहर जाक थुंग स्टेट थुंग राज्य वन रहर जाक पिया संग और तिनी कुबुननि पार्टी निनि सीपीआईएम नि और जगह जनजाति गणमुक्ति परिषद दङ तिप्रासानि शाखा संगठन ते बीजेपी दिगिबो दङ जनजाति मोर्चा हनै बरक तामनि बागै सिरिं दं बरक तामनि बागै इलीगल इनमाइग्रेंट नि बागै बरक तानि समस्या जागिया बनो जों साइमाय आइफेनो बरक फाइदि जों और जत ताबक पार्टी हलायनानि जराया ताबक कसाक तिप्रा मोठा सीपीएम बीजेपी कांग्रेस हलायनानि जराया फाइदि जों जत तिप्रा सांगै कुंथाय बेराङै जों अरेलिव शामिल खायनानि बागै बरक नबो कयो फाइदि नरबो तिप्रा सांगै फाइदि नरनि बागै जों दगार खुला दं नरनो जों मोस्ट वेलकम नरबो फाइदि जों बाय जरारो फाइदि नानि र गणमुक्ति परिषद हने आसगैता तंदि नानि र जनजाति मोर्चा हने आसगैता तंदि तियाबा ताबक जोंनोगो जनजाति मोर्चा निङै निनि ताक एमडीसी विद्युत देबबर्मा सार तेनिनि रेवती मोहन सार बरंनो ताबक जरा सोशल मीडिया ओ काइसे बने फाइमानि नुगिया तेबो गणमुक्ति परिषद निनो नुगिया तेनिनि कांग्रेस निनो नुगिया अमता इख्लाय सिरिं दंमानि बागैनो सिनि तिप्रा सार अरय परय खाय डिवाइड एंड रूल खायजागो फाइदि जों जों सिनि बसकानि 16 तारिख रैलीबो जों जतन तंमंनो स्टेट गवर्नमेंट अमनो एक्शन ना खांखांखे आसक दिगिया लगन अमो जखनते नोटिफिकेशन सक फाइखांखेनो सामुंरावै मा खामो तमानि निनि पेहलगाम दाइतिनो और जागो जे गटनांगमानि निनि सुफिया ते नमिका बरकनो सिंदूर ऑपरेशन अ बुरै कनैनो रहबै गोबां माने तालिबान नि जे बरनि केमनो नष्ट खाइ बरक सक्सेस खाइ फैमेन अ त्रिपुरा कोलकाता आसाम ते अ भारत हा कटर गोबां माने ताबो बांलादेशी फाइनाय रक आयं नि नारनि फाइनाय रक न तंमंनो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अमनो एक्शन ना खांगे दाइती न अमो रंजागनाय फियाबा जों अमनो अपील खायो तिनि स्टेट गवर्नमेंट न तिनि राज्य सरकार न दाइती न अमनो एक्शन नानानि इंथों तेबो तिनि अ आमसाइनि जत बरम गोनां जोगसावनो तिनि 16 तारिखो जतनो तिनि जे सोशल मीडिया लोगै तंनाय रक जों नरंनो फोन बाय साहरै मायंगै मायनो आइबनो नरक सोशल मीडिया तंग नगो इफानो बसकांनि सोमवारनि साल मानदे 16 तारिख ठीक
sarini sari diponi tinta tamani jaragonu tini kila tipra motha party officer jotonu phaibai jadi hinaini kobok jabo যত থাইদল নাই না ও তুই বামা চিনি নাই হয় তা ফাইলে বিসাং 16 তারিখ 16 tariko chini 30 bagma constituency kaisangnai haifano baki constituency boro boro khainai jeng bono saimaya borok bahaike nalai tong haifano jeng bwskangni 16 tariko chini 30 bagma constituency no jeng o rally khaijaknai hambai।